Hana njia inayoenda upotevuni. Pana nao ni wengi waendao katika njia hii. Sikiliza ndugu yangu, watu hawataenda jehanamu kwa sababu ni watenda dhambi sana. Watu hawataenda jehanamu kwa sababu ni watenda dhambi sana. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mtenda dhambi. Nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa nadanganya, nilikuwa nasema uongo, nilikuwa naenda kwa waganga. Kwa hiyo wote tulizaliwa na dhambi. Lakini habari njema ni hii, watu wengi wataenda jehanamu wanaokataa Yesu. Kwa kumkataa Yesu, kwamba Yesu asikuhitaji, kwamba Yesu sikuhitaji. Na ndio maana nasema kwamba hata kama umefanya mabaki asijao, lakini leo hapa ukisema Yesu ninakuhitaji, Yesu atakusamehe. Hata kumbuka tena uliyofanya, hata kumbuka tena mabaya uliyofanya, atakusamehe. Kwa hiyo geuka leo, weza kumpa Yesu maisha yako. Yamkini umekula nyama za watu wengi sana, umekula nyama za watoto wengi sana wachanga, na unaifu hukumu ndani yako, lakini Yesu atakusamehe. Yesu atakusamehe. Yesu atakubadilisha. Walikuwepo wengi